Hello guys, ito na lamso ko. Chini katal vlog ko. Kasang tabong na ganti mo siyang nabagay sana. Naitong din na. Sa tungtong mani ekdom. Muy roksong na mo sa kasilaway tao. Nga ata mo kisa kalay siya nay. Nga tabong roksarek ni may muy song nabagay faiza. Di pora kata budok songka tabu hongge wak bahan kisah tu mani tonggo abun songna hani nai tonggo nai tong dino rok paya sak sini video hai di bana sini ka mai bok sai kudong na sunai tonggo hongge ikko wak bahan na sak tu kisah sa wak bahan to bok sai ko mo soro khol jang ko hne ko mo so samai ha mo so ko sam ga thong bok yang tam ni khai mai mun kha hongge tabu ko na han mai ko le kalau sini tahu, mai kalau baik yang enggak, tahu mau suhul tanai, mau kayak lo kalau ini, kamu suhul ini kan enggak tahu, thog rinai, oh, bakal bangun video sang ini, thog beri kan, ya tahu kon nai, kon mau tahu foto mangalak tangan hingga ansang hijau kamera kai janggal pun bagai, ini kalau aku baik ya tahu kalau beri sini. Oke, muy box kata. Kalau kita tahu gas langsung jet. Iko muy box reka. Maike mulu si pakai ani. Iko ani muy bude reka. Hingga tahu bude kuto ka. Alo kisah super ka. Hingga muy muncul aja. Tam naik sana. Tam ya kes tak aja. Ni Mia dengan pusat suno penuhan serang baik saya kena raga di lokorong no satu so lagi di boyang piano tam tong Mang Mia garang marang dan nang zakha alok sepuluh kan aku tabu kisah Kias kayak tamu itu, nggak tahu tuh kisah kutu berapa tuh. Kayak mau irok tamun baca. Kayak tinin jadi asung no situ horbang kan bang. Tuh nona hor kaham, tuh nona kaham tamu ini tata bye bye.